takva sorta, uvijek kontra, takva sorta kad je ni... A evo vidimo ko rade. Pa di ste se našli? A evo, radikuli na kantunu. Uvijek kontra, uvijek kontra, uvijek kontra, takva sorta, uvijek kontra, takva sorta kad je, nije, kad nije, je. Uvijek kontra, uvijek kontra. Uvijek kontra u dvije riječi i bio bi opis Predraga Lucića, a vremena su i bila i još su takva da je biti kontra jedini mogući izbor. Sudbonosan susret, međutim, bio je onaj s Viktorom Ivančićem koji je tada uređivao Studentski list. Vrlo brzo toj mladoj subverzivnoj ekipi ponuđena je predzadnja stranica Nedjeljne Dalmacije imena Feral. Predrag je tad studirao režiju u Beogradu i također je odmah počeo surađivati to. Tako on je svoje tekstove, satirične pjesme, aforizme, to slao pismom. Tih godina rušila se Jugoslavija, u čemu su oni sudjelovali svojim tekstovima. Za Lucića više nije bilo povratka. Dijagnoza, ovisnost o novinarstvu, lijek nepoznat. Kazalište će ostati tek povremena radost. Glumica Senka Bulić sudjelovala je u jednoj od njih. Naravno da je on uzeo odmah najsubverzivniji tekst. Mi smo radili Kralj bitnika od Kerouaka. U tom tekstu smo non stop psovali uzduž i poprijeko, tako da su svi bili onako sablažnjeni sa predstavom i sa tekstom i sa svima. Slobodu 80-ih zamijenit će uskoro vremena kada su se na brzinu palile crvene knjižice, a ona 3 slova HDZ postala jedina istina. Feral je izlazio i dalje. To razdoblje ćemo vjerojatno svi pamtiti kao neko doba u kojem smo mogli osloboditi neke sve svoje potencijale. Osim toga radili smo jednu novu vrstu političke satire za naše prostore. Takva politička satira, međutim, vladajućoj većini postala je noćna mora. Ovaj crveni list kojeg je imenovao gospodin Krpina, čije ime ja ne mogu ni izgovoriti, ovdje umjesto ovih ubojica i razbojnika meće glave predsjednika Tuđmana. Od strane invalida i obitelji poginulih nije ni 100. dio onoga što je proživljavao predsjednik Tuđman u kulturnim civiliziranim tiskovinama poput Ferala i Nacionala. Vlado Matijanić pridružio se redakciji sredinom 90-ih. Naravno da ljudima prije svega koji su osnivači Ferala, život, pogotovo u Splitu, bio vraški paklet 90-ih godina. To je valjda neki rizik poslije, šta ja znam. Feral je možda po toj količini utuženosti bio preteća ili jedna od preteća u hrvatskom medijskom prostoru. Porazom HDZ-a 2000. situacija za Feral nije se previše promijenila. Vlast se naime teško nosi s kritikom. Onda se Hrvatskoj dogodio Sanader i spasa za te novine više nije bilo. Brojne sudske odštete, sve manje oglašivača i 2008. objavljen je posljednji broj, Put pod noge. Ne vidim razlog da država nekima oprašta ili se pravi da ne vidi milijunske dugove, a da sada utjeruje taj dug od Ferala. Ekipa iz Ferala zamijenila je tada novine, ali ne i stajališta. Predrag Lucić sada piše dnevnu kolumnu Trafika za riječki Novi list. Nažalost, to dobro pisanje izumire kod nas brže od fiksne telefonije. I to je recimo Predrag i ta njegova kolumna u Novom listu, jedan od ostataka te škole. A budući da se pisati mora, Lucić je nastavio objavljivati drugčije forme od onih novinarskih. Nepravedno je možda reći da je to suradnja, jer tu sam ja čisti ratni profiter. Naime, Predrag je sjajan urednik, on je uređuje Feralovu biblioteku, ja sam njemu više skretničar nego li urednik. Lucića se još može vidjeti s Borisom Dežulovićem po balkanskim pozornicama u do sada nepoznatoj formi, sličnoj kabareu. Gledam ja Tuđmana i Aliju, do juče Ustašu i Baliju. Gledam ja jedan drugog cijeluju, vidim ja abnormalno djeluju. O njegovim nastupima sa Borisom Dežulovićem u okviru najboljeg našeg kabareja Melodije Bljeska i Oluje, mislim da je to moj klinac Igor, koji ima 9 godina, tada još nešto manje, najbolje definirao riječima tata, a Duje i Boro to sve tako pokvare da bude bolje. Potpuno lud, drag, razigran, kreativan, opasan,
kao što je njegov humor. Nikad nije onako da se smijete bezbrižno, nego vas onako pecka za srce, za um. Takav je on i čovjek i redatelj i pisac. Ove aktivnosti opet naravno nisu ostale nezapažene. Malo poznati član Splitskog gradskog vijeća Luka Podrug, na čiju je stranu upravo Lucić 89. stao u nekom sporu, rado će u napad kad god mu se ukaže prilika. Ona dva sa psihijatrije, jedan je sa psihijatrije, jedan liječeni drogaš, misli na Lucića i Dežulovića, oni predstavljaju Split. Na ovakve istupe čovjek se navodno s vremenom navikne, no s druge strane ipak je mnoštvo onih koji jasno vide što se sve to oko nas događalo i događa još danas. Meni je žao što se Lucić nije nastavio baviti režijom i to je nekako za teatar loše, ali je s druge strane jako dobro za novinarstvo, jer on je vrsan novinar, on nije novinar zanatlija, nego je on novinar, umjetnik, poeta. Usto je jako dobar pisac. I za sve njene lucidnosti, njegove lucidnosti i duhovitosti zapravo se krije nešto što je Dževat Karahasan jako dobro rekao, a to je on se smije, a da se ne ubije. Fondova, sve bi šolde svita u trezoru svome podapra. Remetinac sam, tu sam vođen ja, svaki čuvar zna da ga volim ja, Antunobila. Remetinac sam, kamen je moj dom, tu su moji drugovi, davno sapun bacili, mene čekali. Dobar dan, poštovani gledatelji, gost emisije Nedjeljom u 2, novinar Novoga lista, Predrag Lucić. Dobar dan, dobro. Dobar dan. Koji ste vi od ove dvojice, nisam samo shvatio koje Podrug spominje, drogaš ili s psihijatrije? Ja mislim da smo ja i Dežulović tu nekakav miks, onako kompleksne ličnosti, tako da je svaki od nas i drogaš i psihijatrijski slučaj i šta god treba, mislim, svih ovih 20 godina, koja god je etiketa nekome bila zgodna da je zalijepi, evo, to može tu na čelo, nema nikakve frke. Kolegica je rekla u prilogu da ste svojedobno branili Podruga, a oko čega? Nisam ga branio, ja sam radio svoj novinarski posao i po nekakvom etosu koji sam imao onda i koji mislim da imam i danas. Luka Podrug je tad bio politički progonjen, da ne duljimo sad o tom slučaju, zbog nekih svojih političkih stavova koji takvi su kakvi su. On je u vrijeme socijalizma Jugoslavije bio proglašen nepodobnim čak i za transportnog radnika. Nisu mu dali da se zaposli. Ja sam za Nedjeljnu Dalmaciju napisao tekst o tome. Tu je u okviru bio i objavljen razgovor sa Lukom Podrugom i naravno meni je bila svinjarija onda kao i danas da se bilo koga progoni zbog njegovih političkih stavova. Pa kakvi su, takvi su. I danas bi to ponovo napravio. Naravno ne želim da Luka Podrug ostane bez posla. Mislim da on to i ne može ostati s obzirom da je neko vrijeme radio za ove neke službe gdje se bez posla ne ostaje. Remetincom završava ovaj prilog. Remetinec, asocijacija zadnjih godina je bila HDZ, koliko god oni to ne htjeli priznati. Danas imaju izborni sabor stranke. Što vi kažete na taj sabor, odnosno imaju izbor za predsjednika? Svi se sad zaklinju u Tuđmana. Kako vam to izgleda? Ja se sjećam, baš danas prolazim kraj Lisinskog. Gledam ima li koga na terasi, pije li se piće, izgleda je ozbiljan red radi iz stega unutra. Izgleda se onako žestoko radi. Sjetio sam se prvog sabora HDZ-a u Lisinskom tamo 90. godine kad sam bio novinar Nedjeljne Dalmacije i upoznao sve te nove likove naše političke scene. Sad čini mi se da ovi neki koji se pozivaju na Tuđmana, da bi od njega, da su se tada usudili to zucnut, 90. dobili po ušima ili onaj barem očinski strogi prijekor. Mislim da neki pokušavaju biti veći Tuđmani od Tuđmana i meni uvijek mi je degutantno, znate, kad se oko pokojnika ovi preživjeli, oko nasljedstva kad se hvataju. Vi to ne možete napisati ni u kakvoj satiri. Vi ne možete snimiti Monty Python prilog kao što je onaj
kratki dokumentarac u Dnevniku neki dan, kad se oni mimoilaze i sreću na groblju, pa potom u rodnoj kući u Trgovišću, mislim, zamislite ljude koji govore o jedinstvu stranke, o jedinstvu Hrvatske, o jedinstvu naroda, koji se ne mogu svi skupa naći ni oko groba Franje Tuđmana, zato jer svak razvlači na svoju stranu. Zaklinju se svi kandidati u Franju Tuđmana. Kako to da onda u takvoj stranci za nijednog kandidata od predsjednika HDZ-a nema mjesta za Ivića Pašalića, s obzirom da je Ivić Pašalić bio blizak Franji Tuđmanu, a svi se odriču Pašalića? Čujte, svi ga se odriču javno. Da. Vidjet ćemo kakvi će biti pobjednikovi odnosi ili pobjedničini odnosi sa Ivićem Pašalićem. Poprilično je intrigantno to što se velik broj takozvanih otpisanih iz HDZ-a, znači oni koji su u Sanaderovoj eri otpali, što su se naglo aktivirali, javili za riječ i svi redom govore da njima nije ni do kakve funkcije u HDZ-u, da bi oni vrlo rado bili portiri. Tako da će to biti stranka zanimljivih portira, čini mi se. A što mislite, ko ima neću vas pitati ko je najizgledniji kandidat za pobjedu, nego ko bi od ovih kandidata koji su trenutno imao šanse pobijediti Zorana Milanovića na sljedećim izborima? Ko je, dakle, ozbiljan kandidat za predsjednika stranke? Pa ja još tu ne vidim. Ajde, pa ovi ozbiljni analitičari, ja to za sebe ne tvrdim da jesam, ozbiljni analitičari najviše šanse daju Jadranki Kosor. Sad ćemo vidjeti, evo, 3 sata počinje ubacivati, ne znam šta, kuglice ili glasove. Karamarko je medijski najviše isfuran. Da li su spinovi ili nisu, evo, čak se i strašni Vladimir Šeks preplašio Karamarka, pa tvrdi da bi bilo strašno i potpuno neuobičajeno za ove naše demokratske uzuse da čovjek koji je bio ravnatelj tajnih službi da odjednom dođe na čelo stranke. Zašto? Zato što on svašta zna o ovim ostalima. Fenomenalno. Zašto bi članovi HDZ-a bili pošteđeni tog znanja? Sjećamo se kad su bile hajke na novinare, na primjer u ovoj zemlji, hajke na opozicionare. Tad nikome nije smetala ta fina kvota znanja koju su oni imali u svojim dosjeima, na svojim vrpcama i koji su nosili onako. Nalazila bi se i doma po sefovima, sad kod jednog, sad kod drugog. Treba li se neko drugi osim ljudi u HDZ-u bojati Karamarka, s obzirom da on najavljuje da će zabraniti recimo rastezanje harmonike, kako kaže u Kumrovcu? Toga smeta? Pa to je ona klasična sitno šovenska retorika, ne znaju za drugo kolo osim Žikinog. A Žikino kolo, da samo ljudima kažem, to je instrumental, tu nema nikakvih riječi i vjerujem da niko nikada nije svirao Žikino kolo. U Kumrovcu tamo se svira kozaračko kolo. Tako je, svira se kozaračko kolo, ali ja mislim da mnogi od onih koji su svojedobno plesali u kozaračkom kolu sad vrlo rado zaborave kako se ono zvalo i tvrde da je sve to bilo Žikino kolo. Naravno, to je samo jedno novo vrzino kolo hrvatskog samozaborava i prepravljanja činjenica, zapravo odbijanja da se pogleda i svojoj i tužoj prošlosti u lice. A kad kažete da se radi o sve zaboravu svojevrsnom, kako vam se čini suđenje Ivi Sanaderu i ono što se događa na tom suđenju? Ja vas ovdje u uvodnom dijelu emisije kao nekog, u stvari vas koristim kao novinara, kao kroničara koji svaki dan piše, 5 dana u tjednu piše o aktualnim događajima, pa mi ne zamjerite ako ćemo malo razgovarati i o aktualnim stvarima, a kasnije ćemo se na druge stvari koje nisu baš toliko dnevne svrnuti. Dakle, Sanader. Ne zamjeram 6 dana inače kolumna. 6, dobro. Još jedno, samo jedan dan je slobodan, ali će vjerojatno se ispuniti taj. Ja ne znam kome ili čemu je to zapravo suđenje. Iz velikog broja izvještaja, dan za danom za reda, zapravo ja steknem dojam da se tu sudi načinu upravljanja INA-om. Dođu ljudi pa svjedoče kako je MOL sebi prisvojio više prava nego što ima i zapravo meni iskreno, kao čovjeku koji to svaki dan čita, nije jasno zapravo sudili se tu Ivi Sanaderu ili se tu zapravo pokušavaju
oprat savjesti za ono što se napravilo sinom, a tu Sanader ipak nije jedini krivac. Dakle, Ivo Sanader, što mislite, može li se dogoditi da te optužbe protiv njega, s obzirom na ovo suđenje koje sada gledamo, da te optužbe jednostavno padnu? Jer svi nekako trenutačno u Sanaderu gledaju apsolutno krivca za sve. A može li se dogoditi na kraju suđenja da to baš ne bude tako? Pa mislim da može. Mislim da je to vrlo, vrlo realna mogućnost. Ja nemam nikakve insajderske informacije, niti kad pišem se trudim nazivati upućene ljude pa biti nečiji link, doturati u javnost nekakve podatke. Ima dovoljno onih koji to inače rade po medijima, tako da ja ne želim, ja pišem nekakve svoje komentare, ali mislim da je to vrlo lako moguće i moglo bi se dogoditi da predsjednik HDZ-a jednog dana bude 6. kandidat, koji danas neće biti ni spomenut u Lisinskom, ili ako bude, bit će spomenut u pogrdnom kontekstu i koji da se danas kandidira čak i ne bi imao puno šanse. Jer između ostalog i zato, što to sam jutros vidio u novinama, to je genijalan izum, ne znam je li Šeksov ili čiji, u slučaju jednakog broja glasova. Dalje ide kandidat koji je po abecedi niže. Znači Karamarko je ispred Jadranke Kosor. Ako imaju jednak broj glasova. Da, recimo Karamarko, Jadranka Kosor, Kujundžić, kako Ku ispada ovaj sa Ku. Dobro. Što kažete na novu vlast? Evo, prošlo je tih famoznih 100 dana, već se može otprilike nekakav račun podvesti. Što ste očekivali od te nove vlasti i što se na kraju ispostavilo kakvi oni jesu? I možemo li govoriti o tome kakvi oni jesu? Pa donekle i možemo. Naravno, ne možemo generalizirati. Ta nova vlada je sastavljena od različitih ljudi. Neki su se tu ipak potrudili, ne bi ja sad tranširao po resorima, neki su se potrudili neke stvari mrniti. Neki su, nažalost, bahatiji nego što im što su stvarno napravili u ovih 100-150 dana koliko su već na vlasti, nego što im to daje za pravo. A ono što je generalna neka crta, mislim, ja znamo svi da HDZ ispumpa tu lovu iz proračuna i iz kakvih fonda oko toga, na kraju krajeva se i sami sude, kopaju jamu jedni po drugima, naravno ne zato što bi oni to htjeli, već kao što se i reklo, kao što je priznao Milinović pod presingom Sjedinjenih država i takozvane međunarodne zajednice, ako ima međunarodne zajednice izvan Sjedinjenih Američkih Država. Tako da ovi ispumpaju, a evo ovi se sad trude, Linić i ostali, da taj proračun napumpaju. I čini mi se da oni sve nas doživljavaju kao resurse za pumpanje proračuna. I sad nema čime ne prijete. Od oporezivanja ovog, oporezivanja onog. Sjećate se ako ste čitali strip Družina od vješala, onog genijalnog dueta Magnus Bunker, što su radili i Alana Forda, pa tamo imate lik jednog rizničara koji smišlja porez na sve, tako da bi porez i na ovu vodu i na ovu čašu i na njeno hlapljanje vjerojatno smisla, pa mislim da je po ingenioznosti Slavko Linić tu negdje blizu. A na kraju krajeva ovi vam iz HDZ-a kad dođu na vlast oni vam pjevaju zovi samo zovi, onda vam dođe Čačić pa vam kaže nemojte nazivati, ne vrtite mobitel da biste mogli preživjeti, pa vam Milanović kaže da ćemo se morati racionalnije svi mi ponašati, racionalnije, štedljivije, da bismo očuvali i ovo što sad imamo, jer to je kao nešto silno, svi živimo, kao što nas nažalost i neke novine uvjeravaju. Građani Hrvatske su silno bogati, oni ne znaju šta imaju, ne znaju, imaju vikendice, imaju ovo, imaju ono. Mislim, realno, građani Hrvatske žive uglavnom bijedno. I ako bilo koja vlast se odbija suoči s tim i ako misli da ih može dodatno gaziti nametima i tako dalje, mislim da radi u korist svoje propasti. Živite li vi bijedno? Da li se ubrajate u tu skupinu? Ili
nalazite, da tako kažem, izlaz iz te bijede u nekim stvarima koje nisu opipljive novcem? Pa, Ne živim bjedno. Mislim, moja plaća je iznad prosjeka u Republici Hrvatskoj. Prema tome, mislim da bi bilo vrlo nepristojno da ja kažem da živim bjedno prema ljudima čije su mirovine onakve kakve jesu, čije su plaće onakve kakve jesu, prema ljudima koji te svoje plaće ne dobivaju. To je plaća koja, kažem, iznad prosječna u Republici Hrvatskoj, sa zaposlenom suprugom, sa 2 djece, uspijemo se nekako pokrivati. To mislim da nije bahato da kažem. Na kraju krajeva investira čovjek i u svoj posao, u sve te novine i ostalo što vam treba. Kad govorimo o novoj vlasti, ne znam, neko je ovih dana napisao da u stvari je najveći problem što ništa ne znamo o karakteru nove vlasti. Biste li se vi složili s time? Dakle, da u stvari ne znamo ideološki gdje da ih smjestimo i da je glavna egida nove vlasti ovo što vi tvrdite, puniti proračun, pa kud puklo da puklo. A ja mislim da bi se to već moglo ideološki negdje definirati. Aha. Jel bi se moglo dijelom, evo, zapamtite što ste htjeli reći, bi li se moglo dijelom i na temelju odluke Sabora da ne bude više pokrovitelj o onome što se događa u Bleiburgu? Ne, o Bleiburgu ćemo, molim vas, malo poslije, samo da kažem ovo što mi je zapravo na umu bilo ideološki o novoj vlasti. Pa mislim da bi se to moglo definirati kao čeznutljivi investicionizam. I po tome su negdje slični. Je čeznutljivi, aha, dobro, kao... Dovršite. Zato, pa, stalno slušamo priču i za vrijeme prošle HDZ-ove vlade i mislim svih ovih vlada prije, da je Hrvatska zemlja koja je zakomplicirala život ulagačima, da je ona neprijateljska prema posebno inozemnim investitorima, onda nam te lekcije drže i strani ambasadori, pa nam onda, znači, to govori i američki veleposlanik u Republici Hrvatskoj, onda kad ode Čačić u Rusiju, onda mu to kaže i neki ministar tamo u ruskoj vladi i svi nam peru uši. A pritom, iz ove naše vizure, iz Hrvatske, mi imamo nekakav osjećaj da smo manje više sve rasprodali i da zapravo ne znamo šta još neko traži od nas, šta se još tu ima prodati ili preprodati. No dobro, valjda je problem u tome što ništa ne proizvodimo, to je navodno... Pa u tome problem, sve smo pretvorili u šuplje brojeve. Sve smo pretvorili u šuplje brojeve, ali nije to samo naš problem, to je problem i Republike tranzicije, čini mi se, i malo pomalo cijele Europe, koja je preseljavajući, ove bogatije Europe, koja je preseljavajući proizvodnju na Daleki istok, tragajući za jeftinijom radnom snagom, tragajući za profitom, zapravo, čini mi se, iskopala raku samoj sebi, jednoj civilizaciji i kulturi rada na kojoj je Europa počivala. Ja stvarno ne znam šta će sad sa svim tim ljudima koje ne mogu potjerati u penzije jer su i mirovinski fondovi se poljuljali. Gdje će s njima? Hoće ih zaposliti kao potrošače, anketare, ne znam šta. Karakter nove vlasti vis-a-vis teme Bleiburg koju sam ovdje spomenuo, odnosno skidanja pokroviteljstva sa onoga što se događa u Bleiburgu. Je li po vama to dobar ili loš potez? Pa meni samo skidanje pokroviteljstva saborskog nad komemoracijom u Bleiburgu, to je potez kao i ono iznuđivanje od strane Račanove vlade, da se to pokroviteljstvo uvede. Nije čudo što je to napravljeno baš onda, za vrijeme Tuđmana. Mislim da ta priča ne bi prošla. Ali na temu Bleiburga, što bi ja zapravo htio reći, što mene mori cijelo vrijeme, to je zapravo jedna bešćutnost. Jedna bešćutnost i od onih ljudi koji negiraju da se tamo dogodio zločin, ili kažu nije na samom Bleiburgu, već na križnim putem. Mislim, to je simbol za čitav taj skup zločina koji su se dogodili i koji su u tadašnjoj pobjedničkoj Europi bili i
normalni. To je bio val odmazde koji nije dodirnuo samo Hrvatsku ili bivšu Jugoslaviju. Ja to ne govorim da bi ikoga pravdao, jer nikad nisam pravdao nijedan zločin, tako da ne želim ni taj. Ali s druge strane, ovi što od Bleiburga prave mit, prvo što se gađaju brojkama, 200.000, 300.000, 400.000, kao da im nikad nije dosta. Za mene je jedan čovjek ubijen u surovoj odmazdi, bez suđenja, bez poštovanja njegovog prava na život, to je previše. A ovima naravno nikad dosta, pa mislim imali smo na kraju krajeva na raznim temama pumpanje brojeva. Sjećamo se priče o Jasenovcu i čitave nacionalističke mitomanije koju je novokomponirana srpska historiografija napravila oko toga. Nikad dosta, 700.000 malo, 1.000.000 malo, imate nekad, mislim, to će ići do bezbroj. I bojim se da će ta priča sa Bleiburgom u Hrvatskoj ići isto tako. Zanimljivo je da smo se rado hvatali brojki Vladimira Žerjavića na primjeru Jasenovca. On ima i svoje demografske procjene na pitanju Bleiburga, one međutim tu ne odgovaraju, ali mislim da je strašno govoriti kao brojima. Ono što je trebala biti poruka Bleiburga i križnih puteva, znači društva koje je sazrelo da spozna taj zločin. Mislim da se to moralo pokazati u našoj nekoj bliskoj prošlosti. Mislim da smo iz toga trebali naučiti kakav ne smije biti odnos prema zarobljeniku. Kakav ne smije biti odnos prema čovjeku koji ako je nešto napravio, koji je, ako je čak i zločinac, prema njemu se ne smije postupati tako. Ok, u to vrijeme se postupalo tako, ja to ne pravdam i niko normalan to ne može pravdati. Bez obzira što su tada bili ratni običaj i što mislim da se ne može čak gledati izdvojeno od svega što se događalo u friško poratnoj Europi, ali isto tako to se ne može gledati izolirano, znači ne pravdam odmazdu. Mislim da je to jasno. Ne može se gledati izolirano od onog što se događalo od 1941. do 1945. I mislim da onaj ko želi pošteno govoriti o Bleiburgu koji ima poštovanje prema tim žrtvama, mora ga imati i prema svim žrtvama ustaškog režima i svim nevino pogubljenim za vrijeme Drugog svjetskog rata. I mislim da bi nam to zapravo trebao biti nekakav nauk ako ćemo pričati poštenu priču. Ali ako ćemo ideologizirati oko Bleiburga, ako ćemo to koristiti za sitna potkusuravanja, onda stvarno bolje da o tome svi umuknu. I oni koji negiraju i oni koji to dižu. Kažete da smo iz toga trebali izvući nauk, pa da nismo. Je li to razlog što imamo i ovakav odnos prema suđenju Antigotovini? Dakle, mogu li se tu povući nekakve paralele iz činjenice da je jednostavno, vidjeli smo prošle godine nakon što je donešena presuda, stvoren svojevrsni mit o onome što se događalo u Bljesku i Oluji, pa samim time se izvlače konzekvence kakve se izvlače. Što kažete na evo, ovaj tjedan smo imali ponovno raspravno vijeće, ja mislim da je... A mi smo opet imali tradicionalno nepošteno izvještavanje naših medija. Prvo, godinama, dok je trajalo mjesecima, dok je trajalo suđenje, naši su mediji bili manje više potpuno nezainteresirani. Znači od toga da nije bilo prijenosa, što bi mi bilo normalno da na jednom od ovih bezbroj TV programa bude makar na nekom lokalnom. Nije bilo prijenosa iz Haga, a to se moglo srediti. Po novinama izvještaji su bili šturi, kao da je zapravo svima bilo stalo do toga da se što manje zna o tom procesu. I onda smo se na kraju uključili sa velikim uskličnicima, nastojeći prikriti o čemu se zapravo radi. Tako da je običan konzument hrvatskih medija
mogao steći dojam da se on Anti-Gotovini Markaču Čermaku zapravo sudi zbog toga što je neko izgubio topovske dnevnike. Nije to jedini slučaj. Sjetite se kako je suđenje Martiću, na primjer, pokriveno i sva ostala suđenja u Hagu. Još negdje je najviše interesa bilo za suđenje Miloševiću, što je dijelom razumljivo. Ali, sjetite se tog muka i izbjegavanja da se osim u šturim crtama govori o suđenju Martiću. Pazite, to je nešto što je svježa i krvava prošlost ove zemlje. Nešto za što mislim da je javnost na kraju krajeva zainteresirana. Ili možda nije, možda ja griješim, možda je ljudima dosta svega i možda funkcioniraju tako da im se sve to stavi u nekakve kućice, ali mislim da to nije fair odnos ljudi iz medija prema publici. Mislim da nije u redu zaglupljivati ljude, ne dati im potpunu informaciju. Mislim da ovaj tjedan mi imamo u novinama naslove da u granatiranju Knina nije poginuo niko. Ili da su poginule samo 3 osobe. Međutim, imate potpuno prešućeno ono što stoji u presudi i broj točan nije utvrđen, to jest i bila packa tužiteljstvu, ali postoji mrtvi kviš. Prema tome, to je samo detalj koji govori da je najlakše vikniti parolu suđenje Anti-Gotovini, suđenje svima nama, rođenima i nerođenima. A zapravo ljudi ne žele, ljudi iz medija, ne znam iz kojih razloga, ne žele tu jednu poštenu sliku. To ne znači ja sa ovog trenutka, mi nismo Haški sud, ni ja ni vi. Mi ne presuđujemo niti oslobađamo Antu Gotovinu. Imamo isto tako i tu priču da on nije kriv za većinu ili za sve ono za što ga se terati. Čini li se vam ono što i premijer govori, da se Anti Gotovini, s tim da on ne želi reći konkretno imena, da se Anti Gotovini sudi, a ja ovdje mogu reći, zato jer se nije sudilo Tuđmanu i Gojku Šušku. I da jednostavno neko mora biti kriv za to što se dogodilo. Dakle, ako se sve temelji na Brijunskom transkriptu, znamo ko je tamo bio na tom sastanku, sudi se Gotovini zato jer su Gotovini i Markaču, zato jer su oni pravi akteri tog sastanka, više ih nema. Moguće i to, ali s druge strane sudi mu se zato što Hrvatska nije uradila ono što je trebalo napraviti. Hrvatsko pravosuđe to danas, niko ne spori da su se zločini dogodili. Dugo vremena se to odbijalo. To je zvučalo kao blasfemija kad bi negdje bilo napisano. Ali danas to više niko ne spori, jedino se svađa oko toga može li se to podvesti pod ratni zločin ili pod zločin u ratu. Uglavnom, prešućivalo se kad su takozvani slobodni strelci ubijali starce, palili kuće, pljačkali i tako dalje, kad je vršen slobodni odstrel. Malo, vratimo se na onu priču o Bleiburgu. To ne smije biti dopušteno ni nad kim. I ako se već dogodilo, mislim da je onda trebalo prvo stati tome na kraj, čim je prije bilo moguće, ili procesuirati krivce. Kažete ni nad kim, je li to pravilno? Hrvatski vas dosta zanima, ili se kaže nad nikim, ja sad nisam siguran, vas dosta zanima novovijeki hrvatski govor i često vam je bio taj novovijeki hrvatski govor inspiracija za vaše tekstove koje ste pisali? Mene pogađa nasilje nad mojim jezikom, nad jezikom koji govorim od kad sam se rodio, i pogađa me što se to događa ne samo meni, već svim ljudima ovdje, tako da zapravo teror lekture sa svih strana, ispravljanja, ta strast da ljude identificiraju kroz tobožnju pravilnost govorenja hrvatskog jezika, mislim da vodi prema tome da mi postanemo jedna blago mutava nacija. Da govorimo tek zato da ne bismo nešto pogrešno rekli, da nam se ne bi omakla 1000 koja je u Dalmaciji uvriježena umjesto 1000. A ni jedna ni druga nisu izvorno hrvatske riječi. Događa se teror nad jednim prostranim
povijesno prostornim periodom u životu ovog jezika, znači na nekih zadnjih 100-tinjak godina. Jer neko se sjetio da niko od Hrvata ne zna govoriti hrvatski, da je hrvatski zapravo ideal nacionalne identifikacije i sad bi svi mi trebali proći jedno kemijsko čišćenje hrvatskog jezika da bi govorili kako nas uče oni koji zapravo nemaju pametnijeg posla, a neki su od njih, znamo to, papir pamti. Neki su od njih bili veliki zagovornici srpsko-hrvatskog jezičnog unitarizma. I to su oni na kraju krajeva koji su od Snježane Kordić napravili najvećeg neprijatelja u zemlji Hrvatskoj, a žena samo kaže da, lingvistički, po uzusima struke, postoji srpsko-hrvatski jezik i hrvatsko-srpski ili hrvatsko-srpski jezik koji je policentričan, ona ne negira nikome pravo da jezik zove hrvatskim, srpskim, crnogorskim, bosanskim i tako dalje. I naravno stižuje udarci iz zemlje Hrvatske, ali i od srpskih purista jer ima i toga. Za koga ste vi napisali, dakle, jeste li zbog toga imali potrebu pisati svoje 3 čitanke? Prije 2 godine, odnosno 3 ste ih izdali. Čitanke za koga i što ste htjeli tim čitankama, koga ste htjeli obrazovati tim čitankama? Pa te čitanke su nastale na poticaj Krune Lokutara, urednika u Algoritmu, da se objave ove moje novinske pjesme koje sam pisao godinama za Feral. I onda meni se učinilo, budući da su već jednom bile sabrane dosta davno u knjizi Haiku, jebem ti Maiku, ne mora biti, ne mora. To je književnost. Ne mora, dobro. To je citat, ok. Koliko ja znam je Maiku. Maiku, tako je. Nije Majku. I da se te pjesme ponovo saberu skup. I onda naravno sam sebi dao nekog dodatnog posla i napravio i jedan ironijski odnos prema svojim pjesmama koje su tu glavno štivo u čitanci, a isparodirao samu formu čitanke i načina na koji se i današnju djecu i nas nekada obrazovalo, na koje nam se upumpavalo koje kakvo znanje i poluznanje u glavu. Upravo to. Što mislite, u čemu je problem sa tim upumpavanjem? Gdje se danas griješi kada se djeca odgajaju, kako vi kažete, po toj jednoj krivoj matrici? Koja je to kriva matrica i što bi po vama trebalo ispraviti? Pa mislim da još uvijek, kao što je negdje bilo i u vrijeme kad ste vi ili ja, nešto starije, kad smo išli u školu, mislim da ih se još uvijek zatrpava podacima, da je tu još uvijek previše biflanja, a premalo poticaja za razgovor. Naravno, to opet ovisi od nastavnika do nastavnika. A mislim da, na kraju krajeva, problem je matrica koja je postojala, da se ne lažemo, i u Jugoslaviji. Ona je tumačila kroz klasu i kroz naciju sve što se događalo ljudskom rodu na ovim prostorima. Tako da naša nastava povijesti je jako slična ovoj današnjoj. Neke su stvari naravno izbačene, revizija je išla, ali priče su iste. Mi živjeli smo od bitaka do bitaka. Kakva je zapravo bila povijest svakodnevlja? Kakva je bila povijest izvan mitova, o velikim ratnicima, o velikim povijesnim porazima, o velikim umnim ili tupavim kraljevima, vladarima, to zapravo ljudi ne znaju i to je ono što bi im zapravo dalo neko korisnije znanje i poticaj za razmišljanje o onome što živimo danas. Mislite li da se radi o svojevrsnom preziru prema životu? Pa to su vam uvijek ti veliki okoštali sistemi, idejni, vjere, nacije i tako da. Nažalost se to pretvori u nešto što prezira život, u nešto što vas hoće svest u nekakve kaveze. Odgaja klince za neke nove bitke. Pa da, pa na kraju krajeva imamo to, mislim, nije niko došao s idejom, nažalost, da
pokrene časopis Kultura mira i da ga predloži ministarstvu obrazovanja kao nekako dodatno štivo u osnovnim i srednjim školama. Ali ljudi koji izdaju magazin Vojna povijest su došli na tu ideju i to im je prihvaćeno. Ok, i vojna povijest jest dio povijesti. Ali mislim da samo kroz nju, naročito uz mistificiranje, uz izgradnju mitova, a koji su nekad pogubni. Znate, taj mit o Hrvatima kao najvećim, najboljim ratnicima kojima se divio Napoleon, onda se čovjek zapita pa kako nam je stanje stvari ovakvo kakvo je. Na kraju krajeva, kako to da nam rade, koliko nam danas radi dva aviona i jedan propeler. Sve skupa. Kad smo tako silni ratnici i trebali to uopće potencirati. Je li iz tog nekog, da tako kažem, ironijskog naboja koji je sadržan i u čitankama, jesu li nastali melodije Bljeska, Oluje, Borbe i pretvorbe, Broša i Ološa i ne znam sve kako se naziva? Tu se mijenjaju nazivi. To, kao što je kazano u onom uvodnom prilogu, to je neka hibridna forma. To nije ni kabare, ni nešto što smo mi nazvali sit down comedy, niti je parodija pjesničke večeri, a pomalo je sve od toga. Onako, potpuno slučajno je to krenulo. Pozvani smo Dežulović i ja da iste večeri na istom mjestu predstavljamo svoje knjige i umjesto da napravimo klasičnu književnu večer sa pola sata čitanja, pola sata, govora kritičara ili nekoga, pa da onda svi odu na krekere i na piće. Mi smo napravili taj nekakav miks i onda je to s vremenom krenulo i evo, još se kotrlja. Prije 2 večeri smo pjevali melodije Zmage in pobjede u Ljubljani, u Fersterovom parku kraj Filozofskog fakulteta. Nedaleko od nas su pjevali Jasmin Stavros i Dražen Zečić. Jasmin Stavros, inače najpopularniji hrvatski izvođač u Sloveniji. Tako da smo popularniji od Dežulovića i Lucića? Pa čuj, jest. Pa ne treba se toga sramiti. Ne treba se toga sramiti uopće i nije sve u brojevima. Znaš, ja se bojim da će nas sve pretvoriti u brojeve i da je tu taj investicionistički, ideološki feeling i ove vlade, bojim se i one sljedeće koja će doći, da se na nas sve gleda kroz brojke, kroz lajkove, kroz koliko imamo plaću. Jednog dana vi ćete ovdje razgovarati s nekim, ispod će ići display sa OIB-om, sa primanjima, s tim šta je kupio, onda da se vidi koliko čovjek teži. Znate, kad su bile ove tekme Dinamove u Lizi prvaka, prije zime, naravno, kažem to zlobno kao liječeni Hajdukovac. Onda imate prilog u novinama, timovi Dinama i Reala ili bilo koja utakmica i onda veća od imena bude cifra koliko određeni nogometaš u tom trenutku vrijedi. Tako da zapravo čitate cifre, čak ne ni brojeve na dresu. Dobro, evo, koliko znam, da, cifre su dosta zanimljive. Španjolska reprezentacija navodno vrijedi 600 milijuna eura sad na euru, Hrvatska negdje 150. To je, ljudi su robovi tih brojki. Ako neko ima viška 600 milijuna eura, može znati kako. Ali to je sve virtualno. Na kraju krajeva znamo da veliki nogometni klubovi, Real, Barsa, na kraju krajeva velike i moćne države, da funkcioniraju na dugu i da meni stoga ovaj svijet izgleda kao ogromna kockarnica. Na kraju krajeva oni to i ne kriju više. Ovi burzovni mešetari, bankari i tako dalje. Oni se zapravo klade s tuđim novcem, pa ako dobiju dobro njima, ovome istočincu se novcem kladili, a ako izgube, onda to treba iz nekih budžeta puniti. I onda njima budžet zapravo izgleda, znate, kao bankomat kraj automat kluba. Izađe čovjek iz automat kluba, upravo je izgorio tamo na ruletu ili na nečemu i onda je osmijeh me tu na licu kad ide, jer je to jedini aparat na kojem će dobiti taj bankomat, dok još nešto ima u njemu. Kome sad mi spomenjete nogomet, kome bi trebao biti osmijeh na licu vis-a-vis najnovijih događaja kod nas u nogometu? Dakle, imamo Štimca kao izbornika i Šukera kao predsjednika Nogometnog saveza. Što vam se čini od svega toga? Treba li biti zadovoljan ministar Jovanović s obzirom na najave zakona koji donosi, mijenja ga pa će ga donijeti uskoro novog?
Pa ako je to rađeno zbog Jovanovića, bolje da nije rađeno. Ne bih sad užio o problemima hrvatskog nogometa, čitavog sustava. Mislim gdje je tužno da na kraju krajeva se igra pred jako malim brojem publike. Prosječno 1800 ljudi, da. Mislim, to Split nešto tu popravlja, a inače ovo ostalo je sve tuga i opomena i zapravo je više medijski pokriven nogomet nego što je stvarni interes za domaću ligu. Ok, reprezentacija još nekako funkcionira i nisam siguran da je baš bilo onako poticajno sad pred prvenstvo proglasiti dragovoljno skidanje glave Slavena Bilića. A što kažete za ovu dvojicu? Jesu li oni dobro rješenje? Vi ste nogometni fan, ne znam koliko reprezentacije Hajduka kažete da jeste. Kažem da sam liječeni Hajdukovac, nekad sam onako baš kao klinac sam bio baš žestok navijač. Sad moram priznati da od kad je publika postala glavni faktor na utakmicama, nešto mi se i ne ide. Nisam toliko samoljubiv. Što imate Šuker, palac gore ili dolje? Vidjet ćemo. Negdje su se unaprijed... Je li po vama sjaši Kurta da uzješi Murta ili? Sjaši Kurta da ostane Zdravku. Aha. I negdje su se neka mjesta već raspodijelila onako diskutabilno. Moram se u ovoj emisiji dodirnuti i Ferala. U zadnjih 15 minuta emisije ajmo malo popričati o Feralu. Kako je to sve izgledalo, zašto je do Ferala došlo nekada čitajući tekstove o Feralu vidio sam da su vas najžešće kritizirali tadašnji tvrdo linijaši u partiji, tvrdeći da je ono što rade Ivančić, Lucić i Dežulović proustaški i da se to može naći samo u nekim ustaškim novinama, da bi se stvar recimo promijenila s Tubukom tamo negdje 90-ih, ali početkom 90-ih još je Franjo Tuđman bio za vas. Kako to? Pa dobro, treba se sjetiti onog perioda hrvatske šutnje. Tad je vidjelo se da u Jugoslaviji stvari idu k vragu. Mislim da se i rat mogao namirisati u zraku, bar je meni kao putujućem reporteru tada sve mirisalo na rat. Sjećamo se onih beskrajnih partijskih kongresa i onog navijanja publikuma da neko Družić, Račan, ovaj ili onaj, da nešto kaže. Sjećamo se vremena kad je Stipe Šuvar bio nacionalni idol, jer se suprotstavljao Miloševiću. Sjećamo se, nažalost, i vremena kad je tu bio mlačen usred Zagreba i kad mu se događalo sve ono najgore i tim prije za poštovat krajeva njegovu dosljednost. To kažem ja, jedan od tih ljudi u Feralu koji su u to vrijeme zezali i Stipu Šuvara i Slobodana Miloševića i kako su govorili tadašnji drugovi funkcioneri, obezvređivali sve napore za sređivanjem situacije u zemlji, na Kosovu i tako dalje. Franjo Tuđman je, jedan svoj govor u Splitu na osnivanju ogranka HDZ-a, na kojem je izvještač Nedjeljne Dalmacije bio Boris Dežulović, počeo tom pričom Feralu. On bi morao jako paziti u hrvatskom Splitu kako govori, jer eto ti naši simpatični dečki iz Ferala, ja vidim da oni znaju o čemu se radi na prostoru Jugoslavije, ali eto i oni možda da li zbog neznanja ili nečega taj moj jezik karikiraju kao tobože ustaški. Uopće ja nisam imao, kad sam radio to zezanje na šah koladžbu. To je bilo prvo spominjanje Franje Tuđmana u Feralu, koliko se sjećam, u nekakvom stenogramu. Uopće ja nisam imao taj potekst ustaškog govora. Na kraju kraja meni je tad bilo do ovde svih koji su spominjali riječ ustaša, jer je bila dežurna u beogradskim nacionalističkim medijima. Bili su ustaša, ne znam, i Šuvar i Račan, pa i Dušan Dragosavac, valjda. Znači, to uopće nije bio taj podtekst, već je zapravo taj hrvatski Franje Tuđmana, koji sam vidio u knjizi Bespuća povijesne zbiljnosti, je bio
drven, administrativni, krut, mislim, jezik kojim se ne može ni pisati, ni govoriti. Mislim, eno, nek ljudi pokušaju čitati danas pa ponoviti svojim riječima. Prepričati, ne ide baš. Da, Feral se na neki način okoristio Franjom Tuđmanom, u stvari. Mislim, mi smo tada već bili raspisani. Mladi ludi, koliko smo imali, od nekih 25-6 do 30 maksimum, kako u vrijeme kad se Franjo Tuđman pojavio, mislim, tad smo već probijali nekakve stege u tom partijskom sistemu. U novinama je bilo dosta čupavo. Dosta čupavo, trebalo se onako žestoko fajtati sa urednicima i boriti se za tekstove, naravno, i uvijek ste imali taj faktor javnog tužioca, kako se tad zvao državni odvjetnik, kojem, eto, šune da zbog nečega zabrani novina. Nije bilo zahvalno, ali mora se priznati da ste vi baš, da tako kažem, u Feralu prepoznali situaciju kada vas se napada iz državnih struktura, da upravo trebate biti još žešći i još gori, ne biste li, i to ste upravo i objavljivali u Feralu, pa su vas neki iz lijevih krugova, da tako kažem, nazvali onima koji su se okoristili Franjom Tuđmanom i svime onime što vam je Tuđman tada pokušavao preko raznih institucija napraviti. Pa ko je njima smetao da se oni okoriste Franjom Tuđmanom? Mislim, ko njima smetao da artikuliraju jednu socijalnu kritiku Tuđmanove politike koja je bila nužna. Koja je bila nužna u to vrijeme. Znači, nije to morao napraviti neko s lijeva, mogao je i neko s desna. Jer to je ono što je bilo bačeno u vrijeme kad se pričalo samo o naciji, a istovremeno se događalo, znamo šta sve. Znamo da ni korupcija, ni pretvorba, ni svi ovi problemi ne počinju sa Sanaderom, kojim se danas sudi. Znamo šta se događalo 90, znamo na kraju krajeva kako su to i neke druge zemlje riješile. Ja stvarno mislim da je bilo pošteno da ono što se u trenutku odvajanja Republike Hrvatske od Jugoslavije procijenilo kao nacionalno bogatstvo, ja mislim da je bilo pošteno da se to podijeli građanima Republike Hrvatske. Znači onim ljudima koji su to godinama i stvarali. To sad danas zvuči vjerojatno suludo u ovim... Vi ste za društveno vlasništvo, reći će vam neko. Ne, ja sam bio za to ako se to privatizira. Dajmo ga privatizirati pošteno. Dajmo to ljudima koji su radili. Šta su pričali Milan Kovač i tadašnji ministri, ne znam, privatizacije koje će... Da smo ljudima dali dionice, oni bi to prodali nekim mešetarima pa bi propili ili ne znam, uložili negdje krivo i opet ne bi imali ništa od toga. Prema tome, mi smo te ljude koje smatram, koje kao i svaka vlast smatramo i bedakima, jeli? Mi smo njih fino isključili, mi smo to podijelili odabranim tajkunima i sad imamo zadovoljne tajkune i jeli valjda zadovoljno pučanstvo što je bilo preskočeno u toj razdiobi nekadašnjeg društvenog bogatstva ili siromaštva, sasvim svejedno. Ali se zapravo tim činom u vrijeme busanja u prsi oko velikog nacionalnog jedinstva i tako dalje, borbe za nacionalnu dobrobit, zapravo se tim činom isključilo se dobar dio populacije, većinski dio populacije u ovoj zemlji iz te priče i oni su ostali vječiti outsideri i mislim da njihovo stanje, bojim se, teško popravljivo. U jednoj svojoj pjesmi imate odličnu rečenicu gdje kažete ovako, kaže: u izvještaju o nama stajalo bi da predstavljamo ozbiljan potencijal za katastrofu. Taj ozbiljan potencijal će biti do kraja izrealiziran po vama ili ima neke nade? To je, znate odakle to ozbiljan potencijal za katastrofu? Ne. To što ste citirali, to je iz jedne ljubavne pjesme, onako jedne lirsko-rastanačke. Aha. Može li se to primijeniti i na društvenu situaciju? Pa može. Inače, taj termin ozbiljan potencijal za katastrofu, to je iz izvještaja CIA za bivšu Jugoslaviju. Da, to se... Nisam znao. U stvari, kako odgovarate na optužbe da su se pojedinci u Feralu obogatili na račun donacija koje su stigle iz inozemstva? Tu se ne ide na priču da ste se vi obogatili, ali neki drugi u Feralu da jesu. Ma tu na koga god se ide da se ide. Mislim, išlo se nisko i išlo se tračevima i išlo se nakon što je Feral ugašen i kada u Feralu se nije moglo odgovoriti na ta podmetanja. A kada
je poslan odgovor tim novinama gdje je to objavljeno, naravno, odgovor nikad nije objavljen. Eto, tako... Vi niste bili svjedokom nikakvog bogaćenja nikoga u Feralu? Silno sve bogati ljudi oko mene, uključujući... Znate zašto? Zato jer su neki ljudi koji su bili bliski Feralu, poput, ne znam, Čiče Senjanovića, Baretića i tako, nekih govorili baš upravo o tome, pa vas zato pitam. Vi ste do kraja ostali u Feralu i niste dali na nikoga. Neka govore i dalje i ja bi opet sa ljudima s kojima... Eto, Feral je nažalost došao do kraja 2008. Ja bi s njima ponovo radio i njima mogu pogledati oči, oni meni, i možemo pogledati ljudima s kojima smo radili. Evo ovako, za kraj emisije nismo vidjeli ove poruke koje su išle ispod našeg današnjeg razgovora, dakle ove SMS-ove, međutim imamo jedan prijedlog, pa ja ću vam pročitati par najgorih SMS-ova koje su stigli i prijedlog je da vi odaberete najgori i da ga nagradite svojom novom knjigom, odnosno pozvat ćemo gledatelja koji je napisao najgori SMS da se javi Kruni Lokotaru u Frakturu i da mu... u Algoritam i da dobije vašu knjigu, pa ako hoće, ako neće, neće. I sad ovako, evo ovako. Kaže... Od stoljeća 7. gorih laži i kleveta nije izrečeno o Hrvatima, kao u vašem listu. To je prva. Onda druga, Predraže, sasvim je jasno da ne možeš podnijeti činjenicu o samostalnoj državi Hrvatskoj, a kamoli Franji Tuđmanu. Pa treća, kaže, gledam vas dvojicu i kao da gledam dvojicu srpskih radikala koji mrze sve hrvatsko. Četvrta je malo dulja. Kaže, šteta što propadaju mediji koje su osnovali i konzumirali srpska gamad, Jugoslaveni i komunističke spodobe, pojednostavljeno baštinici nove pravednosti i simpatizer kape partizanke sa 3 roga i crvene zvijezdetine petokrake. To je predug, taj odmah ispada. Dobro. Predrag nije neka vertikala, ni moralna, ni ljudska. Meni dobar novinar nije onaj koji pljuje po apsolutno svemu. Navodna duhovitost, potpuni marginalac, Ivana to piše. I zadnja, kaže, kakva šteta da gospodin Lucić sa ostalima iz Ferala svoj britki odličnu satiru i osobni stil pisanja nije stavio u službu Hrvatske, već u službu hrvatskih dušmanina. Ajmo mi to dogovoriti ovako bratski tamo gdje smo potkačeni i vi i ja, gdje smo srpski radikali. Evo, kaže, gledam vas dvojicu i kao da gledam dvojicu srpskih radikala kako mrze sve Hrvatsko. Dakle, poštovani gledatelju, javite se Kruni Lokotaru u Algoritam. Vrlo jednostavno ćete naći adresu i broj telefona na internetu i možete dobiti novu knjigu Predraga Lucića. Ako hoćete, ako nećete, sve vam najbolje u životu želimo. Neće vam Kruno ništa. Neće Kruno ništa, vidjeli ste ga u prilogu, miroljubiv je i pristojan. Radite novu knjigu pjesama koje će biti dosta drukčije od većine onoga po čemu vas je do sada poznaje. To su knjige pjesama o Splitu. I kada ćete je izdati? Dozvoljavate da ja pročitam jednu pjesmu ili hoćete vi pročitati? Ja sam izabrao jednu pjesmu koja po meni je baš... Pročitajte vi. Evo ovako, kaže, dakle, bavite se Splitom i pišete o splitskim ljudima koji su obilježili Split na neki način. Da. Jedna se zove Poslije Karuza. Kaže ovako. Kuću u kojoj živim sagradio je čovjek koji toliko voli ptice da ih ne pušta da lete od straha da ne padnu. Zatvara ih u krletke pred koje sjedne i natoči maraskino i kaže, o letu mi pjevajte ptice, o letu mi pjevajte. Taj čovjek sagradio je kuću u kojoj živim i pjevam. Eto, toliko. Kada izdajete, koliko imate pjesama, drukčije su? Drukčije su od ovih novinskih. Pisane su kao ciklus za časopis Sarajevske sveske, kad je Dževad Karahasan radio temat o melankoliji. Pa je mene zamolio da napišem nešto o melankoliji Mediterana i hvala mu što mi je dopustio da napišem pjesme, a ne esej kao što su radili drugi autori koji su inače sjajni esejisti, ja mislim da to nisam. I eto, tih pjesama se zapravo formiralo nešto blizu knjizi i bit će objavljena, završena uskoro i objavljena, nadam se, na jesen pod naslovom Mjesec iznad Splita. I tu su pjesme o Splitu, Spličanima, Mediteranu, o jednom bluzu koji je nekad veseo, nekad tužan,
Znate Neka sjetan, nekad ružan. Znate što je mediteranske zvukove. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji. Hvala vam. Poštovani gledatelji, to je bilo sve za danas. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, doviđenja.